Ndabasuhuje, nge nitwa Samuel Mugisha. Ku tariki ya 29 z'ukwa kane mu 1945 Adolf Hitler uyu akaba yari umugabo w'umudage wari uri nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, yashyingiranywe n'umugore we wari ugiye kumubera umugore w'isezerano, bari bagiye kuzabana ubuzima bwabo bwose, ari we Eva Braun. Iyi yari inkuru nziza ishimishije. Gusa nyuma y'amasaha 40 yonyine batwikuruye ubukwe bubaye, aba bombi bahise batega yihuse itarerekeraga mu gihugu na kimwe, ahubwo yerekeraga mu Umva. Bahise bapfa, bitabye Imana nyuma y'amasaha 40 yonyine bashyingiranwe. Iyi nkuru yabo yatumye abahanga mu mateka uyu munsi babara Adolf Hitler n'umugore we nk'abantu bamenyekanye ku isi bakundana, hanyuma bagapfa mu buryo butangaje kandi bagapfira rimwe. Inkuru yabo y'urukundo koko iratangaje nk'uko natwe twabyumvise. Nibyo ingingo tugiye kuvugaho uyu munsi isa nk'aho itangaje cyangwa se isekeje, gusa reka tuyivugeho. Tugiye kuvuga ku rutonde rw'abantu 10 bamenyekanye ku isi bakundana bagapfa bapfiriye rimwe, ndetse by'umwihariko bagapfa mu buryo butangaje. Iki kiganiro cyitwa Menya Byinshi. Ikaze. Nongeye kubasuhuza nanone. Muri uru rutonde tugiye kuvugaho uyu munsi hari abantu bagiye bapfa babigizemo uruhare, gusa abandi nabo bagapfa batanabiteguye. Ababaga babigizemo uruhare byaturukaga nko kuba umwe yarumvaga adashaka kuba yasiga undi, bikaba ngombwa ko umwe yigomwa isi n'ubuzima akajyana n'uwo akunda. Gusa nubwo tugiye kubereka ingeri 10 z'aba bantu ari nazo zanabashije kumenyekana cyane ku isi, ntibibuza ko hari n'abandi benshi byabayeho kandi kugeza ubu bakaba batakiri mu buzima, kandi byanashoboka ko nawe hari abuzi. Reka turambure ikiganiro. Ndamutse mpereye ku mwanya wa mbere w'uru rutonde, narangiza nkashyira inkuru y'uwitwa Julius ndetse na Ethel Rosenberg, ntabwo naba nibeshye. Julius na Ethel bari abanyamerika bakundana, gusa bakabana amamaniko b'Uburusiya. Julius umwanya yari arimo wamwemeraga kuba yamenye amabanga y'ikorwa ry'igisasu cya kirimbuzi cya bomba atomike. Mu mwaka w'1951 aba bombi bakurikiranyweho icyaha cyo kugambanira igihugu, hanyuma Julius akatirwa igihano cyo kwicwa kubitishwa amashanyarazi. Gusa amahirwe yari ahari, ntabwo ibimenyetso bimuhamya icyaha neza byari byakabonetse. Byagenze gute rero? Hita umanuka hasi iyi video ureba ahantu hatukura handitse ijambo subscribe hakande, bijye bigufasha kubona ibiganiro nk'ibi ngibi bikoroheye. Nyuma y'imyaka 3 ku tariki ya 19 z'ukwa gatandatu mu 1953 nibwo Julius yashizwe ku ntebe ishyirwaho abicishwa amashanyarazi. Ako kanya bakiyamukubita yahise apfa. Gusa nta kintu na kimwe avuze, mu buryo bwihuse cyane Rosenberg yahise asoma umugabo we, umuriro uhita ubicira rimwe ako kanya. Inkuru yabo y'ubuzima yahise irangirira aho ngaho. Hari indi nkuru yaciye ibintu cyane y'umugabo witwa Dennis ndetse n'umugore we witwa Mernakula. Aba bombi bari mu kiruhuko cy'izabukuru, gusa Mernakula we yakomeje kujya akora akazi ko kwigisha, gusa akagakora mu buryo bw'ikiraka. Ku wa mbere ku tariki ya 24 Gicurasi mu 2010 Mernakula yasibye akazi nta mpamvu yatanze, hanyuma ishuri rihamagara umuhungu we Eric ngo ajye kureba ikibazo nyina yari yagize. Nuko Eric ageze mu rugo yasanze nyina na se bari baryamye mu kidendezi cy'amaraso mu gikoni. Bombi bari bapfuye, bishwe barashwe. Ako kanya Eric yahise ahamagara 911 ariyo ambulance. Gusa igitangaje nubwo uyu mukecuru n'uyu musaza basanzwe barashwe, nta kintu na kimwe cyari kibwe mu nzu yabo. Polisi yakoze iperereza iza gusanga hakorewe icyaha, hari agapapuro kari kanditseho ijambo ngo bikemure. Byari ibiki? Iperereza ryarasesenguwe akantu ku kandi, icyaha kiza gufata umwana wabo Eric. Eric yari umucuruzi, hanyuma business ye irahomba, yisanga afite amadeni menshi yo kwishyura. Byaje gutuma yica se na nyina kugira ngo aragwe imitungo yabo, maze abone uko yishyura amadeni. Mu 2012 nibwo Eric yakatiwe igifungo cya burundu. Umva indi nkuru, inkuru y'uwitwa Ethan Nicholas na Carissa Horton. Mu 2011 Ethan Nicholas yari afite imyaka 21. Iki gihe Carissa Horton we yari afite imyaka 18. Aba bombi bahuriye ahitwa Tulsa, aha hakaba ari muri leta ya Oklahoma.
Ethan yakoraga mu ruganda rwa ice cream ndetse na mayoneze rwitwa Blueberry Creamy. Kuko Kalisa Horton yari umunyeshuri muri kaminuza ya Oral Roberts University kandi akaba yari mushya muri ako gace, nyina wa Ethan yasabye umuhungu we kumenyereza uyu mukobwa Kalisa Horton wari mushya muri ako gace. Hanyuma ibyabo ntibyatinze, bahise bakundana. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2011 aha hari mu kwezi kwa 9, aba bombi bagiye muri pariki, hanyuma abagabo babiri babaturuka inyuma barabarasa imodoka yabiribwa. Polisi yahise itangira gushakisha imodoka yari yibwe, hanyuma bidatinze iyo modoka yabonwe iparitse muri apartment iri muri ako gace. Polisi iyisatiriye, abagabo babiri barimo uwitwa Price ndetse n'uwitwa Gerald Davis bahise bayinjiramo bayihata ikiboko. Gusa bageze imbere gato baragonga, polisi ihita ibafata. Inkiko zaje kubahamya icyaha cy'ubwicanyi zihita zibakata igifungo cya burundu. Ubwo turi kuvuga ku bantu bakundanye bagapfira rimwe, reka tuvuge no ku mwami Nikolai wa kabiri Alexandrovich ndetse n'umugore we Alexandra Feodorovina. Nikolai yategetse Uburusiya kuva mu mwaka w'1905 kugeza mu mwaka w'1917. Iki gihe ubukungu bw'iki gihugu ngari bwarazambye, abantu babayeho nabi cyane. Abasirikare bashakaga inyungu za rubanda, bose bishyize hamwe bakora ikipe yari ishinzwe gusubiza ibintu mu buryo cyangwa se ku murongo. Ku tariki 17 z'ukwa karindwi mu 1918, Nikolai wari warahungiye muri kave cyangwa se mu buvumo yarishwe, yicanwa n'umugore we n'abana 5 ndetse n'abakozi be 4 barabizerwa kuri uyu mwami. Nikolai yicishijwe isasu, hanyuma abandi bose bicwa hakoreshejwe icyuma cya gisirikare abakizi cyitwa barioneti. Ubwo tuvuze kuri iyi nkuru y'ubutegetsi, reka tuvuge no kuri iyi nkuru y'uwitwa Nikolai ndetse na Elena Kosisko. Nk'uko abandi banyapolitiki b'abanyeraha barangiza urugendo rwabo ku isi, uyu Nikolai yayoboye ubwami bwa Romania kuva mu mwaka w'1967 kugeza mu mwaka w'1989. Aba imitungo yose y'igihugu barayikubiye, barangije bagura amagana y'inkweto nziza, buzuza amagahedorobe imyenda ihenze, hanyuma abaturage inzara irabica. Kuri Noheli yo mu mwaka w'1985 hari ku tariki 25 z'ukwa 12, turabizi cyane niho Noheli iba. Mu muhango watambutse mbona nkubone ibi twita live twebwe uyu munsi kuri televiziyo y'igihugu, abasirikare binjiye mu rugo rwabo bombi barabasohora. Gusa atari kubasohora byonyine, ahubwo bahise babarasa ako kanya amashusho atambutswa kuri televiziyo y'imirambo yabo. Abandi bantu bapfiriye rimwe bakundana bagapfa mu buryo butangaje harimo n'abiswe couple itazwi. Couple itazwi birasa nk'ibitumvikana neza. Ni gute couple itazwi iri mu rutonde rw'abantu bakundanye bakamenyekana ku isi kandi bagapfa mu buryo butangaje? Umva iyi nkuru. Hari ku tariki ya 18 mu kwezi kwa 8 mu 1976 ahitwa The Sumter muri leta ya California, aha ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Iki gihe amasasu 6 yaravuze, uwari uyavugije nta wari umuzi, gusa amasasu yabonejemo ntibyatinze ko bamenyekana. Bari umuhungu n'umukobwa, byagoranye kumenya abo bari bo kuko muri bo nta numwe wari ufite icyangombwa cyamurangaga. Abatangabuhamya b'iki gihe bavuze ko mbere yuko aba bantu bombi baraswa bari mu bikorwa byagaragaza ko bakundana. Gusa igitangaje nanone kuri aba bombi basanzwe nta numwe muri bo wari wambaye ikariso cyangwa se akenda k'imbere, niba ari bwo wabyumva neza. Iki gihe polisi yakoze iperereza isanga buri umwe muri aba bombi yari yarashwe amasasu 3, gusa uwabishe we ntiyigeze amenyekana. Ntibyari byoroshye kumenya abo bari bo nk'uko nabibabwiye kuko nta numwe wari ufite icyangombwa na kimwe, buretse umwe muri bo wari wambaye agakomo nako polisi yagerageje kuranyisha ngo irebe niba hari uwakamenya, nawe arabura. Igisubizo cyari gihari kwari ugukoresha bamwe mu bahanga bari bazi gushushanya icyo gihe, ubundi bagashushanya amasura yabo. Nguko uko byashobotse ko nibura uyu munsi tuba turi kureba uko bari basa. Gusa kuva icyo gihe nta numwe kugeza uyu munsi wari wamenya abo bari bo ndetse naho bakomokaga. Mu bihumbi 2010 mu binyamakuru ku isi hose hatambutsemo inkuru yari ibabaje ndetse yari inkuru yateye agahinda buri muntu wese bayumvise. Ushobora kuba nawe uri umwe muri bo. Iyi nkuru yavugaga ku Banyafghanistan babiri aribo Sadika w'imyaka 19 ndetse n'uwitwa Kayamu w'imyaka 25. Byagenze gute? Hari mu gitondo mu kwezi kwa 8 mu mwaka w'ibihumbi 2010 ubwo abaturage benshi cyane bari bazinduwe n'ikintu kimwe,
aricyo cyo gutera amabuye aba bana bombi babiri nababwiye paka kugeza bapfuye. Iki gihe abaturage bari bashungereye aba bana bombi babashyize hagati babashinja icyaha cy'ubusambanyi. Inkuru ya Sadika na Kayamu ivuga ko hari umugabo wari waratanze amadolari 9,000 kugira ngo azarongore Kayamu. Hanyuma Kayamu yarabyanze yisangira umusore bakundanaga ari we Sadika. Umuryango wa Kayamu wemereye uyu mugabo kuzamusubiza amadolari 9,000 yari yarabahaye, ubundi akareka abana bombi bakibanira, gusa amazi si yari yayandi. Abayobozi b'idini rya Islam bategetse ko aba bana bombi bagombaga guterwa amabuye kugeza bapfuye. Byarakozwe. Abari bashungereye aba bana iki gihe bahereye kuri Sadika bamutera amabuye umubiri wose kugeza rimwe rifashe ku mutwe ahita apfa. Hanyuma badukira na Kayamu nawe ubuzima ntibwahasigara. Kuva icyo gihe Sadika na Kayamu bari binjiye mu rutonde rw'Abanyaafghanistan bishwe mu izina ry'idini. Abandi bantu bapfiriye rimwe bakundana tunasangamo umwami Alexander Obrinovich ndetse n'umugore we Andi Dragamasin. Umwami Alexander wa mbere wayoboye Serbia kuva mu mwaka w'1989 kugeza mu mwaka w'1993, we n'umugore we bicanwe ku tariki ya 11 mu kwezi kwa munane basanzwe n'ingabo mu nzu aho bari bihishe kuva ku tariki ya 10. Muribuka Adolf Hitler n'umugore we Eva Braun. Adolf Hitler yari umugabo w'Umudage wari uri inyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Uyu Hitler yashingiranywe n'umugore we w'isezerano ku tariki ya 29 mu kwezi kwa kane mu 1945. Nyuma y'amasaha 40 yonyine batamikanye keke bakanambikana impeta y'urudatana, we n'umugore we bahise bitaba Imana. Bapfuye ku tariki ya 30 mu kwezi kwa kane mu 1945. Abanyamateka bamwe bagaragaza ko Adolf Hitler we n'umugore we bijugunye mu ngunguru ya acide bagahinduka umuyonga. Gusa hari n'abandi banyamateka bagaragaza ko we n'umugore we birashe, hanyuma abasirikare ba Hitler bagatwika imirambo yabo bombi kugira ngo abanze batazayishinyagurira. Gusa inkuru ya Hitler nta nubwo itangaje cyane kurusha uyu minisitiri we witwaga Joseph Goebbels ndetse n'umugore we witwaga Magda Goebbels. Joseph Goebbels yari minisitiri wa Adolf Hitler wari ushinzwe gukora ubukangurambaga bwo kwemeza Abadage bose ko ubwoko bw'Abanazi ko ari bwo bwoko bwari bukaze kurusha ubundi bwose bwo ku isi. Nyuma y'umunsi umwe Adolf Hitler yiyahuye, Joseph Goebbels yasanze nta yandi mahitamo yari afite uretse kwigenza uko umuyobozi we yari yigenje. Joseph Goebbels nawe yari yishe yiyicana n'umugore we, gusa we yanategetse umuganga we kwica abana be bose uko bari 6. Wibuke kumanuka munsi y'iyi video ukanda ahantu hatukura handitse ijambo subscribe, bizajya bigufasha kubona ibiganiro byacu byose ubudacikanwa. Nge nitwa Samuel Mugisha, naho mu kiganiro cy'ubutaha.